Ka KSU East Gentle Hills Unit kalak keno ba ka Shree Cement Limited kalak Pynshlur ya kinong kershan jongka da ka Kyiad hadai stong ban khanglat ya kinong shongshnong ba Pyrshah ya ka jingwan ka Shree Cement Limited. Kinong kershan ka Shree Cement bat ki agent haringkat ka jingshong shit Kyiad ki lakhang Pyrshah ya kinong yelam ka KSU East Gentle Hills District Unit ki betmu ban Pynlong ya ka jingpen sngot ho bat ba menta ka sengi ka khat pratarik unop pra ha ka jaka ba ka Shree Cement kamut ban Pynlong public hearing la shai ka sengi. Hadian kat tu kat Nipor balane ka jingnya hapadeng kinong yalam ke KSU East Gentle Hills District Unit bat ki agent ke Shree Cement na ki daw bam yo ban Pynlong ya ka awareness program kumtana ka liang ke KSU haringkat ki pat ba nong shongshnong ka daistong kila Pynlong no shakoi ke jaka ma pra penadang yok dia kelam ma jajai nama di pra penar di buram di ko pra penar nang oh nang awareness program ini ama yo mandi Canada se awareness program ya ka awareness program ke jika jikya Kami i arto wan lek body sini. Kemong i kuat inventari paya kebahagian imlang salang mama. Teto i kedua ke yang gua pay imlang salang kawal bago unu emjing yang imlang salang wan pensnawi cha kita ki rupa kemad ani kita ki kenhun. Kita ingat hidan ma. So in da pensnawi i Rokmo, yang MK awareness program MK ya discuss koro i ketawan. Untuk ku ongwa ongi ongwa lek kamte imong. Kat kijing yang ki pensnawi kete. Jonga ki penbor ukang Pynshlur ukang ya pi lek arembori wong api. Hamlek kami ni kete pi yang straight nong pi wati. Ini film na, tak tertib orang sini, tak tertib dah mana senang kami, dah mana kerung kerang, tangan senang thar pa misnya tuai. Tangan senang thar pa mi, apa mi dah kiklam, apa mi tip, dewa dah poi pi, dewa ni poi pi. Apa mi agent tip. Just Kat teman tem. yo to nong kon bin ada nong ha ya to ya ate ka wa to poi pi amni di kulon mari no Mana poi pi ni nama, apa cak lah kini pi. Poi pi ni. Dia pi senang thar amni nong mana, tetapi mana ofisi, mana pi mana ofisi. Amang bersih ma kamong madi wasi kamong dayu pi i gwan ni kan sekali. bersih bi de e chwa de jing wa i ni sa nong yang akalam nama bi ama bi o agent thoi Ong ni dengar dia awareness program harbo ya kelam yo awareness program dibentar Ade mama bibuan di kami nangalam senong mo kami pagba mo. Dete te mo kate teman pinaan yang pagi gini kuwa penting sa ila ki tre senong gi. Toto iar to wan lek bori.